Danica Malkoć često čita oglase pred burzom, no već 4 godine osim povremenih honorarnih poslova ništa. Nitko joj tvrdi ne želi dati priliku da se dokaže. Diskriminacija u smislu mlada sam. Imam samo srednju školu, nemam fakultet, nemam iskustva, a niko ne da priliku. Diskriminaciju doživljava i ovaj doktor veterinarske medicine. I to je isto diskriminacija jer me nikad nisu zvali, jer su znali po toj logici o pravima hrvatskih razvojačenih branitelja da imam prioritet pri zapošljavanju. Evo, ja sam najbolji dokaz da to nije istina. Zanimljivo, na adresu pučkog pravobranitelja najviše pritužbi stiže iz javnog sektora. Ne samo na državna poduzeća, nego čak i na državnu upravu i na javne službe, što je zabrinjavajuće. Svaka treća pritužba koju primi pravobranitelj vezana je za diskriminaciju. Pri radu i zapošljavanju se tuže na diskriminaciju po osnovi spola, zatim spolne orijentacije, etničkog nacionalnog porijekla, dobi, članstvo u sindikatu, vjeroispovijesti. Kako bi loših iskustava bilo što manje, u HZZ-u su krenuli s kampanjom u sklopu koje su educirali poslodavce te im pokazali da je različitost pozitivna. Svaka osoba sa tom svojom raznolikošću drugačije gleda na neke stvari i može davati itekako kvalitetne i konstruktivne i prijedloge i unapređenja. Zato mladima koji su prema mnogim istraživanjima najviše diskriminirani treba dati priliku da nauče, ali i pokažu što znaju.